min tat kong kha se US ni rian Atlantica US achauza ni rian Atlantica hen phaisa ki apek na UN agencies kan ti mi UNHCR ti banto World Food Program he ti banto UNICEF he ti banto ka khin phaisa ka apek na yi ma tha ki Atlanter ha chula ka chon IDPs le refugee ko ngai UNHCR kan ti mi kasi minta da kana fakta takid avan chuate ka tampian zam CAC ni kan sikho tokin hika ha ramleng kong asiban to gen State Department kan choni so State Department kan team is on to bureau dang kha no mi atu UGS ne chimi PRM kha kan choni kan mani kan chim ronga ti kan ti du na sa sifrim lo chon UNHCR zong hi headquarters pi hi chini ba Washington DC zonga hin zongu me hin ha hi ve hola ya chim khong ngai bi kan se Washington DC UNHCR zong kan chim atika atu minta kan chim mi chu minta IDPs ke of angeti lo din of angeti lo makha ka ve pu ti kha kan ni kan chim big ni kha se atu ka chim ban to gen kan ma chim nak thong lo se lo pathian zangfa nagle dot nagasi chon achim tu aupi tu dang zong tam pian kan sidu tha ban to gen mindat akhan UNHCR kha avakal theory kha avaport ama dan ma belte du ban to gen apot khon halo chon lewa zonga khan ankal kha ban to khan minta tan nan kan bom kanilong lewa nan kan bom kadilong khan tam akal ve chang kan ti ha kha kal ve chang kan ti ha chon UN zong he ta chona ka michina ka chinra masia chon UNHCR zong michina UNICEF WFP o chatia ko kani ha kha chon kan capital ha ve UNICEF zong lo fa te ko kan du ni cho UN zong bakha UN agency zong ya te ka ha kha tin ha se ti kha kan sidu tha kha se atua azam chuma mi na ma tha zong kha UN ni ra kan bom se pi kha hi ka US achauza ka kan chim mi cho se chon India le gong tu kho chu baya anu zonga kan vun chap te lai chu tiang chu atoi nak se lo puji as chimi kha atinga ngai ka lom